Chung's television zonaba megoi the Tonyue asai lautai bu zain Chennai tingkunai tibitong local daily newspaper the Tamenglong Times the GAANPHIU Mail kadi Info Valley based on paper the People's Chronicle tong kabisu macham megoi na khang pa inda loni cham tam panaba mai kai khang tholiu phau mai rai mikhaw Tamenglong Times song jaw cham loko Dawla nai tingzing khong ka thuma khai kai present ka Bishnupur district khonai mai former chief minister Mairamam Koiring Singh kai ka militants rina rocket kap gong khotai gan akhat thai kan the bai be azu ka biu ba me kum 2018 khauturina ukhru ka staff selection commission SSC tong exam center naibam tong ATK center tai lagan khang notice patkan mai khautai ansam rina government of India ta lagalong makhang zanghoi kan the Manipur tong Valley District nun ko asai hai mansai kaza rina changlon ko patlana kanyuban insuk lana karian suna dinglana protest sukanthe United States of America tong presidential election ko Nostradamus tuna thaina ba ma historian Alan Lichman rina sapat ka make you Democratic Party candidate Lu Kamala Harris rina vote hai kupani tuna predict sukanthe Matang ko the GAANPHIU Mail tong kabisu me cham ko kumahilawe tinga ule kongsang railway station ko mulai pangkailong mai lagan ba mai tan mai gan thum ta bi ri pang bilaw kan mai ta territorial army personnel nun rina kalaw kan the Directorate of Education Manipur rina laluran gudana ba mai lung ko incham na kani staff nun ko sisoi me pat makhang government aided private kani central school goi asai lautai bu zain tanai 2024 nung khai imbang khang ti thai kan the Manipur Khawri Ran Kunaba Melungko Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomirina Manipur State Ko Public Emergency Kaupat Kanthe Indigenous Tribal Leaders Forum Tong Spokesperson Ginja Voljong Roy Kuki Menun Kang Separate Administration Demands na Manipur Ko Latlu Tipalawe to na FIR files Law Kanthe The People's Chronicles Tong Kabisu Micham Ko Kumahilawe Imphal West District Ko Nai Menam Kautru Kadangbang Khatni Senjam Chirang Zeng Ko drone bomb attack sukan mai khatni Trong Laubi le Moirang ko rocket re attack sukan melam ka pen kang chief minister and Biren Singh rina ruling minister khatni MLA goi ta meeting kang kaw kan the Central government hai ataw tu Manipur ko latlu pat na ba mai hai gyan tapat ka hau the ri hai loi pat puni the tuna lungai ye tuna Manipur Democratic Alliance rina sapat kan ne Manipur tong kazan ta kamai filmmaker Haubom Pavan Kumar tong film Joseph's Son khatni 9 Hills One Valley to the kaw mai narrative film kanai hai luan chui tang mai Altin Minbar Karan International Film Festival Russia ko ta kai ni mai ko premiere supani tuna chamroi ti thai Super Typhoon Yagi supani to mai zagrina Vietnam roi asai phaithum tamru imbuna flight cancel sukanthe Tuba suna kaw mai nang West Bank City ko Israeli rina Palestinian gan charup suloi lokanthe Kabang takay mesuna may goy na kang sports ng chamni pa indaw lo ni US Open Tennis Tournament ko Jessica Pegulu rina Carolina Muchova ta ngamlo na final kukanthe Paris Paralympic ko India may Pravin Kumar rina men's high jump T64 ko gold medal lakanthe Ataw West Bengal Burmapur Stadium ko takay na ba may sub junior girls national championship ko Manipur le Mizoram tali ko Manipur rina ngamlo na final kukanthe final ko hai West Bengal le tali puni Kamay suna may goy na kang tingnay lamni pa indaw lo ni asay lautai bu zain Chennai tigunay mitong cheng hai 31 degrees Celsius to 22 degrees Celsius na ba me naimik rina 5 AM to 5:29 PM na ba me gan ko muang le nai zingbang rina muang gai mai wang dat pune asai to ang kabisu mai cham tu aw rina ngalo the zaw na ba mai goy ta thon ku the